Marcel, s obzirom da si rekao da smo mi starudije u odnosu na Darija, pa možda da otvorimo s pitanjem, što je to TikTok? Da tu onako malo zuknemo u glavu. Sjećamo s tim, Čisto onak, to je. Pa evo, TikTok je društvena mreža, ja bih usporedio za one koji ne znaju, poput Instagrama, onak najsličnije. Znači imaš svoj profil, imaš neku naslovnu stranu, imaš explore page, imaš one notifikacije, samo je glavna razlika u tome što nisu slike nego videi. Znači videi kratki 15 do maksimum 60 sekundi i cilj je da ljudima uhvatiš pažnju odmah u Kužim. I sad odmah ću reći jedna stvar koja je mene zanimala kod TikToka. Nemam profil na TikToku, Instagram ne koristim, ali se sjećam Vajna. Mm-hmm. Sad, koja je konkretno razlika između TikToka i Vajna? Pa, Svaki Vine nije uspio, a TikTok je eksplodirao. Odmah je razlika u početku. Znači, iza TikToka stoji onako ogromna kompanija koja vidi se na način kako pristupa samom TikToku, kako developeri razvijaju, koji ima dalje onako smjer. Vidi se da imaju neku dugoročnu priču i vidi se da žele pokriti onak masu stvari i da su stalno neke konstantne inovacije. Znači, trenutno je kao do 60 sekundi videa, a sad se ide već na 3 minute kao da bi nešto skombali. A Vine je više bio kratkoročna brija. Ajmo napraviti neku spiku, ajmo zaraditi pare i to je bilo to. Ali znači, često čujemo, pogotovo kod marketingaša, već 100%, 101% izlizanu frazu content is king. Znači, Vine je imao content. Da. Svaka mreža ima content. O čemu ovisi, znači, uspjeh neke mreže zapravo po tebi? Ovisi... O parama. Koliko si uložio? Koliko para staviš, da? Pa koliko para i koji je dalje. Znači, koliko ti ljudi koji su započeli priču, koliko oni imaju daleki onako cilj. Koliko da li imaju neku brojku usera. Jer ja baš sam kad sam proučavao, kad sam tek dolazio na TikTok, zanimalo me koliko se to uopće, koliko će to postati, koliko se to isplati, će biti toliko. Onda sam gledao poznate kreatore s Vajna, šta su komentirali zašto je Vine nesto. I onda koliko često je bilo različitih grešaka, oni nisu ispravljali, onda su im, skidali konstantno videe, uklanjali profile, nikad se nisu javljali na support i malo po malo, ti se trudiš za video, objaviš video i ekipa ti ga skine, nema razloga. Što znači skine? Uklonete video, blokiraju ti video. Bez razloga, valjda je bilo negdje u pravilima, kršenje pravila ili nešto? Znači, po YouTube videima koje sam ja gledao poznatih kreatora, ne. Znači, oni su vraćali supportu, znači koje su smjernice kršili, šta je bilo promjenu u community guidelinesi-u. Nije bilo odgovora i nakupi se s vremenom ekipa i počnu se micati ovi poznati kreatori i to... Znači, vodstvo platforme je zapravo isto jako bitno. Da? Yeah. A daj mi ti si prije godinu dana, praktički početkom prošle godine, bio potpuni anonimac. A sad si A sad je u nominisu. Da, sad si u nominisu. I najpoznatiji tiktoker. Koji je tvoj put uspjeha do nominisu? Nećete to pitati, to već znamo. Znači, pitali smo svakoga i svi vele da je ista stvar. Znači, moraš biti zgodan, pametan i tako dalje, jel' tako? Čekaj, to ću se zapisati. Da, svoj broj. Da, ne, mi svakog gosta hvalimo da je zgodan, onda se on bolje osjeća i upusti se pa možemo više izvući iz njega. Yes. Ali kaj bi te ja pitao, znači, jesi ti influencer? Kaj ti misliš? Da li uopće voliš tu poveznicu s influencerstvom? To mi je najdrže pitanje koje me uspoređuju svi, ali ja se ne volim uspoređivati s influencerom i ja nisam influencer, ja sam biznismen. I to pričam sa sebe. Znači, ako sam ja influencer, mislim po nekim, ajmo reći po pojmu, po definiciji influencera, ja jesam influencer i imam masu ljudi koji me prati, ali ja se tako ne volim oslovljavati. Ako sam influencer, ja sam influencer influencera. Znači, ja njima diktiram stvari, s obzirom na moju brojku imam utjecaj na njih, s obzirom na moj pristup s kompanijama. Uglavnom, ja sam taj koji ima, na Balkanu 90% suradnji svega i taj koji njima dogovara različite stvari. Ti si menadžer za influencere. Ajmo tako reći. On je opinion maker. Znači, nije influencer. Znači, kurator. A ti si opijan. Da, ja se ne volim nazivati influencerom i ne zanima me toliko taj svijet. Meni je više gradnja, mislim, moj biznis je sve dolazi preko tih brojki koje sam ja dobio s vremenom, ali da, više... Kad kažeš dobio, koliko je to koštalo?
Koštalo je puno vremena, živaca, ljudi koji su bili okruženi sa mnom i tako. Ajme, bez afrikancija, ja sam prvi put tebe gledao kod Ilije Brajkovića kad sam bio na marketing meetupu i sad čovjek drži predavanje TikToku, ja stvarno iskreno ne znam puno o TikToku, osim što mi je sin pokazao, evo, došlo, to je to. Ali u principu, zanimalo me to i vidim čim si ti krenuo prezentirati, znači čovjek je pripremio profesionalnu prezentaciju, lijepo je to sve prezentirao, vidim da nije tajna uspjeha, samo ajmo postati nešto bez veze, nije samo konzistencija, kužiš, nego je stvarno puno rada, puno truda unutra, jel tak? Isto kako si rekao i za TikTok, znači ta vizija, znači ishod, u konačnici, znači imaš dugoročnu viziju, prije nek si krenuo si imao dugoročnu viziju. Sve je dugoročno, znači sve i sami pristup sa svima je dugoročno. Možda je tu problem influencera, jer oni ne gledaju dugoročno, znaš nego gledaj, moja objava košta toliko i toliko, ajmo radit, ne? Da. I onda si zapravo, kak bi reklo, kvariš si brand ako se zezneš više puta s krivim. Imaš kratkoročne ciljeve i ostvaruješ ih nekoliko, ali si u međuvremenu režeš dugoročnu priču. Da. I iscijediš te mogućnosti na maks i Ajmo mi konkretno, znači imam jednu poznanicu koja je pokrenula blog, relativno brzo je postao dosta uspješan, pogodila je nišu, ali je, za razliku od mnogih blogera pokušajnika, godinu dana pisala da stvori lager, da zapravo može, da bude sigurna da jedanput tjedno ide njen blog. I onda u biti je cijelo vremena doštukavala taj lager, znači imala je tu strategiju. E sad, koliko za uspjeh na TikToku, koliko si ti pripremljen, koliko bi nekom drugom sugerirao da bude pripremljen? Jel to znači doslovno ko da pišeš knjigu, raspisuješ koji je cilj knjige, znači koja su poglavlja u knjizi, ili što? Kako izgleda tvoj proces i kako izgleda tvoj ishod? Koliko je to, do koje mjere je to strukturirano? To ide do mog početka, znači kako sam ja krenuo, saznao sam preko Instagrama o TikToku. Znači nisi krenuo na TikTok, ti si krenuo graditi karijeru gdje? Ja sam prije nego što sam uopće došao na TikTok, ja sam ti radio s jednom ruskom kompanijom, radio sam u prodaji 2 godine. I vidim nisam na Instagramu imao 200-300 ljudi, to je to, nisam Facebook sam maknuo jer su mi roditelji i rodbina počeli komentirati Janje moje rekao Facebook ide dolje, to ne želimo takvu vrstu kombinacije ovdje. I kad sam vidio da stalno iskaču na story, ljudi riposta različite stvari, mene je zainteresiralo po čemu je to tak zanimljivo. I ja kad sam to preuzeo, kad sam počeo malo šaltat, vidio sam da fakat zadržava pažnju. Kratko je, jedan swipe te dijeli do nove zabave i navučeš se, jednom uhvatiš se da 3 sata visiš na platformi. I kad sam objavio video koji je dobro pošao, objavio drugi koji je dobro pošao, onda sam ja tu vidio. Znači, pogotovo zato što tipa i moje prvo viđenje TikToka je bilo tada, još prije godinu i pol, ajmo zaokružiti. Tad su bili plesovi i tad su bili klinci. I tad je moje, šta je ovo, I onda sam skužio, u stvari, pa tak reagira gotovo svi, tu je možda bio neki prostor za biznis. I tada sam si, znači, kako sam ja već tada radio... Ovo je jako zanimljivo, znači našao si rupu na tržištu. Da, našao sam rupu na tržištu i onda sam se ja išao malo... I sad, tu je, znači, neka moja, glavna prekretnica, što sam se, promijenio život u tom trenutku. Ja s jedne strane imam biznis koji gradim, teško je, komplicirano je, već sam tu 2 godine i imam s druge strane nešto što je totalno novo, što niko ništa. Znači ovdje se borim s ljudima, sa masu različitih stvari, različiti softveri i s druge strane imam sve prazno, gdje nema ništa. Ja sad ja jedno i drugo baš neću, ako radim jedno i drugo neću moći postići vrhunske rezultate, nego će biti jedno i drugo prosječno. I onda sam vago tu jedno 10 dana, 2 tjedna, šta je bilo bolje, ja odlučim imam neku lovicu sa strane, nešto sitno, idem ja full u TikTok. Idemo olina. Znači to je bilo u tom trenutku, neću ne pričati koja je to sulu, znači kad sam ekipi to rekao, kao ja napuštam ovu priču, idem raditi TikTok. Pa dobro, kad ćeš ne sad, kad si mlad, nemaš kredita, nemaš djecu, koliko ti je trebalo? Koliko ti je trebalo da, od kad si dao otkaz, da kreneš zarađivati nešto, da si barem vratiš ona primanja koja si imao, ajmo reći? I tu dolazimo do one priče što si rekao, zato sam malo išao napraviti bazu. Ja godinu dana sam snimao po 20 videa dnevno. Dnevno? Znači ja sam se budio
na alarm u 5 ujutro da ja do 8-9 mogu već izbaciti 5-6 videa kako bi ekipa koja se tek probudi, koja otvara TikTok, prvo iskočili moji videi. Snimio ili snimio i objavio? Snimio i objavio. Su gledali. Da, znači snimio i objavio. Već je ono do 8-9 ljudi ono škrmeljavi se onak dižu, ja već 5-6 videa vani. To je bila praktički taktika, ono, Dakle, ajmo biti prvi. Ajmo biti prvi, ček. to je to. To je to, znači, Dakle, kvantiteta je važnija od kvalitete. važno je jedno i drugo, Je, ali U početku, da. kvantiteta je znači nešto što je meni dalo da ja sad mogu diktirati cijelim tržištem. Znači ja sam isprobao oko 4000 videa, svih pristupa, znači ono svega, toliko ih je napravilo možda onak svi zajedno. I točno znam što će proći, točno znam što neće proći, a točno znam kako šta ljudi ono sve, znači ono doslovno vladam platformom sad. I ne znam, kad dođe kompanija ili kad bude ne znam šta god treba već napraviti, cijelu kampanju ako treba složiti, bam, 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 a točno znam smjer. Kako misliš kampanju? To mi definira jer nema oglašavanja, jel tako, na TikToku? Što ti radiš znači, za tipa brendove? Kampanja je, ne znam, ajmo lupit neki primjer, ono, Da prvo idemo... reci koje brendove pokrivaš, ono, vidio sam Poleo Sport da radiš za njih, jel smijemo... Da, tipa vodim TikTok profil od zabavnog parka tu na Velesajmu Amazinga. S njima sam onako, oni su mi u stvari prvi klijent ikad bili. S njima sam, oni već imaju 100,000 u pola godine. Da, ali oni imaju kontenta. To sam ti reći, to ima smisla, tu uvijek možeš producirati nešto, imaš target publiku, ali recimo, vidio sam ono dentalni neki klijent, kak čovječe, kako stvarat sadržaj? Meni je onak bilo kad sam čuo da ljudi rade Facebook, znaš, ono, profile za dentalni turizam, kaj radiš čovječe svaki dan, i onda vidim ovaj manjak radi TikTok, znači, i to ono, stvarno zanimljive, ima objave. Ne znam koliko ima, 70,000 pratitelja. Nevjerojatno. Da, znači svako onak zahtijeva neki drugačiji pristup i to je to, znači kvantiteta na maks i ja točno znam kako kom pristupiti. Ja sad znam, ok, Dentum, dobro, to ne bi išlo ovako i ovako, na ovaj način idemo napraviti onak zabavne, edukativne videe, jer općenito ljudi su jako onak nesigurni za svoje zube i uvijek je to onak nešto oko toga. Uvijek je nešto postoji oko osmijeha, uvijek, onak, to je, ne znam, 99,9% onak nisu sigurni za osmijeh. Kao, kako bi ja sad to mogu iskoristiti na način da privučem pažnju. Onda sam ja njima nudio različita rješenja za nešto, pa kako tipa izbijeliti zube na prirodan način, kako, ne znam, maknuti bijele, bilo šta i to prebaci u jedan kratki video, fora video koji odmah na početku privuče pažnju i to je to. Jesu oni tebe kontaktirali ili si ti njih? To ti je ispalo jako zanimljivo, jer u trenutku, znači, kada sam ja završio sa onim, sa biznisom kojim sam radio prije, ja sam shvatio da tipa mene čeka sad priča dok ja ne počnem zarađivati. Ja sam počeo tek, ajmo reći, raditi neku lovu, graditi biznis, kad sam prešao 300,000. Znači, meni je cilj bio da ja što duže ostanem nevin u tome. Koliko ti je trebalo da dođeš do 300,000 i da počneš onda zarađivati od toga? Godinu dana. Skoro godinu dana, nekih 10 mjeseci. 1000 dnevno, ne? A daj mi reci sad, jel se bojiš konkurencije? Koliko je drugi po redu, ajmo reći, TikToker koji se bavi agencijskim poslom i za tebe? Gle, sad na Facebooku imaš konkurencije koliko hoćeš, recimo. To si baš pametno krenuo nešto što nitko ne radi. Ali baš me zanima, jel uopće ima još netko da se ozbiljno bavi s tim? Ne, znači ima ljudi koji imaju puno više pratitelja od mene. U Hrvatskoj, u regiji? U Srbiji. U Srbiji. Znači ima ekipe koje ne znam... Dobro, oni dominiraju i na YouTube-u i na Instagramu. Da. Ali onda dolazimo do tog catcha. To su influenceri. Znaš, i to je ekipa koja čeka da im se neko javi, da To su oni koji gledaju kratkoročno. Kratkoročno, onda kad im se neko javi, onda zafitilja cifru da dođe slabo. I znaš, to je tako, znači... niti uopće imam ovdje konkurenciju, niti se uopće brinem oko konkurencije, jer realno da je još 20 ovakvih ko što sam ja, ima prostora za sve. Pa mislim, to je super meni reframing bio oko konkurencije, znači što ih više ima, to je tebi lakše. Jer zapravo konkurencija gradi awareness. Uopće o nekom tipu nečega. Još te gura da radiš neke promjene. I pušate da ti radiš promjene i jednostavno još više stvara svijest o tome koliko je to nešto bitno. Jer tipa kad sam ja došao na LinkedIn, kad sam počeo pričati o tome, to se dosta brzo proširilo. Sad još recimo da je 10 ovakvih i da svi pričaju o tome,
To je meni bilo spektakularno, baš bilo pokriveno. Dobro, ali pričali smo sad o tom klijentu koji je iz dentalnog turizma, on ima 70.000 pratitelja, ali a koji je njegov cilj? Znači, jesu to pratitelji koji su njegovi kupci potencijalni? Ili je to čisti awareness i ajmo napraviti neki marketing gimmick, mi smo sad prvi koji smo to napravili pa dobivamo tu nekakve ekstra bodove, ili stvarno im to donosi lovu? Znači, da li im to puni... Jasno, znači ja kao i sa svima kada sjedam brandovima, idemo objasniti da idemo u početku graditi priču kako sam ju ja gradio. Idemo postići awareness, idemo napraviti baš brand na samom TikToku da znaju čemu se radi. Lova će doći i bit će tu poznati ROI, sve će doći, ali kao ajmo prvo napraviti priču. Onda kad smo mi složili neku brojku od, mislim da je bilo oko 50-60 tisuća kad smo mi, to je neki bio target, i nakon toga idemo istestirati. I onda smo zuknuli kampanju koja je bila isključivo na TikToku, znači nigdje drugdje se nije pojavljivala, za bijele mrlje. Znači bijele mrlje na zubima i cilj je bio u stvari dovesti ekipu, istestirati koliko će biti. I fakat ih je došlo. Koliko je to vremena potrebno bilo i koji je to broj videa, ako se sjećaš, a vjerujem da se sjećaš jer si organiziran, da dođete do prvih 50. I najvažnije pitanje, koliko je to koštalo? Ne. Čekaj. A gledaj, to ljude sigurno zanima. Znači, koliko moramo uložiti da bi stvarno počeo zarađivati? Ajmo čisto ako je to prek noći, ako je brutal engagement, onda to može koštati više. Ali ako ti treba 2 godine da to napraviš, onda to košta manje. Znači, gradilo se od 10. mjeseca. Od 10. mjeseca, ajmo reći neki 5 mjeseci. Znači, to bilo. 10.000 mjesečno, 10-12.000 mjesečno. Od nule, ako gledamo. Jesu oni imali profil prije? Ne, jesu. Oni su imali prije profil i ne znam koliko su objavili. Objavili su jedno 15-20 videa. Imali su 10 pratitelja, mislim, od koji su oni 9. Jedan je došao sa strane. I to je normalno, najčešće tako brendovi funkcioniraju. Ne znaš o čemu se radi, ne znaš šta ćeš objaviti, ne znaš koji ćeš pristup uopće uzeti, pa onda, ne znam, kreneš kao standard reklamiranja i čim ljudi to vide na TikToku, dalje. Tako da, njihov početak je bio ali to je meni opet bilo super jer je to, oni su dobili to iskustvo, to znanje da u stvari shvate da nije jednostavno, da ne možeš samo doći jasno druga priča, ako oni zapraćuju i zbog mene i čim vide odmah krenu brojke. Okay. I tako sam u stvari ja s njima sagradio tu bazu preko sebe na svojih prvih. Što znači preko sebe? Na način da sam se ja pojavljivao u videima. Okay. Znači ja sam došao tamo. Ja tamo nikad nisam prodavao da bi ja rekao, idite tamo. Ne, ja sam samo snimio kao, ajmo reći, ja sam dokumentirao kako ja stavljam aparat. Znači, u biti ti koristiš asocijaciju svog brenda na TikToku za klijenta. Ovisno kako oni žele. Znači, ako oni to, ako je to njima ne žele... Ali neće rast, ali onda neće rast. Hoće rasti će, ali malo sporije nego što bi ovako. Jer tipa čim se ja pojavim... Čim je poznato lice, lakše je prodati. I ti taj video uz tu stomatološku ambulantu objaviš i kod sebe? Na svom profilu? Ovisno o dogovoru, ali najčešće ne. Znači, to je isključivo i samo na tom profilu, znači video. Okay. Dobro, ono kaj mene zanima, sad ja sam neki trgovac ili zubar, svejedno, znači imam recimo 10.000 kuna budžet za nekakvo oglašavanje mjesečno, ne? Kako sad ti meni možeš prodat priču da je bolje da te pare uložim u TikTok nego na Facebook, recimo? Aha. Gdje vidim konkretne rezultate i oglašavanja i svega, ne? Opet ovisno, ja, kao prvo, ja nikad nikom ne guram ništa. Znači, jer imao sam jedan pristup gdje je kompanija rekla kao, ajde kao nagovori nas, kao, da možemo kao odmah tu stati, kao nemam potrebu uopće nikog nagovarati. Ovisno koji su dugoročni ciljevi. Tipa, ovo je isto ko šta je, bio Facebook u početku kad ti je neko rekao. Tipa imaš Facebook i imaš, radijske reklame. Za šta će ti Facebook? Znaš, kad razmišljaš kad je nešto novo, šta će mi to? Pa u radio ulažem već određeno, ovo i funkcionira. TikTok ide tako da će s vremenom rezati organski rast i doći će kao što je tipa sad Instagram, da na Instagramu počneš s nule pa ne možeš ga sagraditi nikako, moraš imati neke sa strane kombinacije šta god, ne možeš ga izgraditi. I dovešće se onda lagano advertising, plaćeni oglasi i sve, ali će ostati ta neka baza. Tako da, da mi dođe sa pristupom imam 10.000 kuna, Facebook, TikTok, onda ima toliko sa stvari koje treba da se gledat, jer su ti kratkoročni ciljevi, hoćeš odmah
Jel ti to zadnjih 10.000 kuna? Jel ti to zadnji? Imaš lagano face, targetiraj, napravi brutalne adseve i gure svoju priču. Dobro, ako planiraš izgraditi cijelo carstvo i ako planiraš gledati sljedećih, 3 godine, gledaj da će sljedeći kako će napredovati i da će na TikToku biti svi i da ćeš ti imati dok neki budu imali krenu sa 100,000, ti će već imati 200,000, recimo. Da, jer velim, nisam doma u tom području, ali opet imam neko iskustvo i knjige i tak dalje. U biti, kod marketinga su najvažniji principi. Kanali su manje bitni, kanali se stalno mijenjaju, ali u biti kad pogledamo, sad si da si usporedio Facebook i radio, znači ja više uopće gotovo da niti ne vidim smisao Facebook page-ova, osim za radit lead kampanje. Kožiš, jer, gledam stranice koje imaju tipa 30 plus tisuća lajkova, koji su godinama dolazile do te brojke, ok, to su niše. Znači, čemu tih 30.000 lajkova kad na takvim stranicama u pravilu vidim 6-7, da, social proof, ali zašto, kužiš? Ovdje kod TikToka, evo, Marcel ti je krenuo u tom smjeru, ja ću ti reći, evo ga ovak, ja imam, da ti dam nešto kompleksnije, imam call center. Prodajni, neću reći NLP iz razloga jer tu ima kontenta, ali imam call center. Kak ja mogu izgraditi, ima li tu kontenta, super si primjer dao sa tim dentalnim centrom, ima li tu kontenta da ja objavim 3 videa ili 4 videa dnevno na TikToku? Normalno da ima. Koji bi cilj bio call ovog call centra? Prvi nek bude awareness. Prvi nek bude awareness da tak nešto postoji. Znači, i da... doslovno ono što se može napraviti je dokumentiranje. Znači, dokumentiranje pristupa, kako nazvat, koje su prve riječi, šta ne prolazi, šta prolazi. I tu smo na 10 videa. Ali imamo li prostora za 20 videa dnevno? Normalno, 20 videa dnevno baš da bi radio, mora se baš fokusirati brutalno na to, ali dalje ima. Ali onda neće biti, znači u tom trenutku ja ne bi stavio fokus kao konkretno dokumentiranje, jer onda je presitna za 20 videa, ideš proširiti dalje. Pa onda ide, ne znam koliko imaš ljudi tamo, recimo lupa imaš 10 osoba. I onda ideš od svakog od njih napraviti TikTok zvijezdu na neki način. Svako ima neki svoj karakter, svako ima neki svoj pristup, onda svako ima neke svoje hobije. Svako voli nešto. Onda odjednom oni prate call centar zbog Ana Marije koja, radi, koja trenira odbojku i izgleda brutalno i odlično. S druge strane prate call centar, ima Sašu koji odlično svira gitaru. Onda ima treće osobe koje prate call centar jer dove baš edukacijske videe. Znači to je opet kvantiteta jako na široko, obuhvati se što više područja i svako traži neke za sebe. Ajmo reći, stavili smo 10.000 kuna mjesečno, kak je rekao Marcel, na bazi 5 mjeseci. Imam li s takvim kontentom 40, 50, 60.000 pravitelja? Uz tvoje ovoga. Da, ok. A što ako se ti ne pojaviš u videima? Imam ih li onda? Da. Ok. Znači idemo to, a? Da. Meni, gledaj. Znaš, baš sam jučer imao jedan prodajni razgovor i nazovem osobno na telefon, prvo je zvao kolega Mišel, onda sam ja nazvao i nikad nisam čula za to, ali zašto ne, ajmo probati. Znaš, totalno sam otvoren za takvu neku priču, ne? Da, ali opet to dolazi sad do tvog mindseta, koliko ti dugoročno, koliko ti vidiš tu cijelu priču. Jel tebi cilj da sad call center ti je tu da ti donese neku brzu lovu, nećeš onda ubacivati ovdje, ćeš gledati sve to kao trošak, samo daj nešto, ili ćeš to napraviti neku toku armiju iz toga koju ćeš dalje noš i onda ti imaš i brojku, imaš sve. To je onako više... Dakle, moje pitanje je više išlo u smjeru što je sa firmama koje nemaju toliko kontenta. Čak i lako možda za... Svagdje postoji kontent ako, samo je do osobe koliko ti možeš, koliko možeš smisliti. Dobro, ok, tu si fakat sa tim dentalnim centrom dao super primjer, frizeri ako bez problema mogu raditi. Da, fakat se može. Suda, evo, tipa kiosk. kiosk je sunce. Kako napraviti priču od kioska? Pa doslovno možeš napraviti za svaku stvar, za svaki proizvod. Onda možeš napraviti tipovi kupaca u kiosku, pa jedan je ovakav, pa jedan se ne može odlučiti, pa bi sad
Pa onda možeš napraviti foru za tramvaje, ne znam, kako mogu kupiti kartice tamo. Pa onda možeš napraviti foru za one sa onih hladnjakom. Da li sve mora biti ono sa dozom humora? To je, znači, neka kombinacija je najbolja. Ali ciljana simpatičnost, uglavnom. Simpatičnost, Brand mora biti simpatičan. Emocije. Emocije, znači, da. puca se na emocije, puca se na priču. I to pali, i to ljude onako baš zaintrigira vezano za sve. Znači, ja sve što radim na neku priču. Neka priča mora biti oko toga. Neka emocija mora biti. Ok. Dakle, kad se ti predstavljaš potencijalnom klijentu, da li već moraš imati neku idejni projekt, ajmo reći, ili više njih kako ćete surađivati na bazi od 6 mjeseci ili kako to izgleda? Ili ideš prvo do klijenta, potencijalnog klijenta, intervjuiraš ga i onda mu dolaziš sa rješenjem? Ja do sada niti jednom nisam išao na neki cold pristup. To su sve što ja god radim i kako ja funkcioniram, to su ili me zovu ili su preporuke. I to je način kako ja, ne znam, ovo je još toliko koliko postoji, koliko dobro funkcionira, toliko je novo. Okay. I s jedne strane ja već imam priču koju gradim i imam i kompanije i dugoročne i kratkoročne suradnje za tipa 1 ili 2 video i meni se sad realno ne da zvat neke i njima objašnjavati zašto je to dobro. Meni je to trošenje vremena. Ako ćete shvatiti, meni je samo cilj proširiti awareness oko toga da sam ja asocijacija na TikTok. Znači, ako si dobar, sami će doći. Točno. Znači, kad neko kaže TikTok, pa to je onaj Dario, on ti vodi se. I to je to. Znači, gotovo. Ja to gradim. Znači, a jesi li imao koji fail na TikToku? Znači, failove imam konstantno. Daj nam ispriči par failova. Kako misliš, privatni ili kako ovak sa... Pa ne moraš u djetinstvu sad Ne, to, nego kao problemi sa privatnim profilom ili problemi sa kompanijama. Ajmo jedan privatni, jedan profil koji vodiš. Privatni je, pa ajmo napraviti privatni u radu, ne znam. Šta bi tu bilo? Privatni je kada... Tipa napravim neku brutalnu priču. Znači, osmislim, ne znam, neki video, neki content za nešto i stvarno se potrudim, pola dana uložim za tipa, ne znam, možda kostimi, možda idemo neke se našminkat, raditi neku glupost i na kraju video uopće ne prođe. Znači, ljudima nije interesantno, samo ne, i dalje. Znači, a uložen je cijeli dan da može izaći... Je li to izgubljen dan ili... Ne, opet je iskustvo. Sve iskustvo. Evo, baš jučer sam doslovno imao kao serijal, zove se TikTok vijesti. I snimao sam s friendom i kako TikTok dozvoljava do 60 sekundi, mi smo krivo pretpostavili koliko smo mi snimili određene scene. Mi smo očekivali da je svaka po 10 sekundi, na kraju je svaka ispala, ne znam, 25. I mi smo ih snimili 4. I sad odjednom ne stane nam sve u jedan video, a sve je povezano. I kako ćemo sad to isfunkcionirati, kako će to onda sam stavio u part 1, part 2 i onda se ljudima nije dalo ići na ovaj drugi, pa je jedan i drugi prošao loše. A mi smo cijelo popodne smišljali, pisali sve te dijelove. Kad kažeš mi, imaš tim? Ja i taj friend koji smo radili, znači vezano za taj. To je baš bilo, to je bio baš onaj fail, malo žešći, Ali opet taj pristup gdje pokušam analizirati zašto neke nije prošlo, jer treba se dosta teško se maknut, jer ja vidim koliko sam uložio truda, ali to drugi ne vide i realno nije ih briga. Jel ima pravila? Ti sad možeš već zaključiti što će proći, što neće, to si sam rekao. Da, ali još uvijek ti se dogodi da ne možeš. Još uvijek se dogodi, jer dogodi se najčešće kad uložim jako puno energije i vremena u nešto i očekujem da će se to shvatiti odmah. Ali zaboravim kad da ljude uopće nije briga na kraju krajeva. Znači, uopće me ne zanima koliko si ti potrošio vremena u to. Danas snima 20 sekundi, ne interesira me, jel dobro, to je da ja njih uhvatim prve 2-3 sekunde, da dobijem to mi sad zanimljivo to kaj si rekao, znači, sad smo shvatili iz tebe da radiš, da si jako predan tome kaj radiš, da si jako strateški orijentiran i sve to skupa, gledaš dugoročno.
Da li to znači da ja kao nekakav trenutni anonimac koji želi ući u TikTok moram imati određene kvalitete da bi uspio u tom biznisu? Odnosno, ili ja moram biti jako kreativna osoba, gdje tražim inspiraciju, ili moram biti jednostavno uporan pa će doći? Ista je poveznica ko sa podcastovima. Znači, postoji već nekoliko, zato što si počeo ne znači da će ti uspjeti, zato što, ne znam, imaš skupu opremu, ne znači da će ti išta donijeti, da li imaš priču, da li imaš iskustvo, da li imaš stalno nove ideje, jer ekipa se, znači šalta se publika, dolazi i starija i nova i dolazi više kreatora. Jesi dobar, mislim, mogu ja imati 500 000 i s vremenom se više opustiti, ne biti predan tome i ode sve. Znači, brojka ostane mrtva. Ne, konstantni update, konstantni rad, konstantno praćenje trendova, šta je novo, u kojem ću smjeru, šta ću smisliti novo, zašto bi ljudi gledali mene, ne nekog, znači to je 24/7, stalno, svaki. Da, i onako tu se dovodi u pitanje koliko je tu zapravo karizma bitna. To je moje pitanje zapravo. Zapravo je nebitna, samo igraj se, produciraj puno i uči na temelju failova. No, to je to, imaj strpljenja, nemoj očekivati zašto ovaj prolazi, zašto ne bi ja. I onda tebi ne ide a možda ovaj loži 3000 sati više od tebe da shvati neki. Dobro, sad si pričao o tome da već znaš što bi moglo proći, što ne, zato jer imaš jako puno iskustva. Pa daj nam reci da postoji neka formula koju bi sada ti rekao, ok, jer čuo sam ovo kad si spomenuo, mi je zanimljivo, znači možemo pred kioskom koji si tip kupca, znaš postoji to na internetu već duže prolazi u formi kvizeva, znaš, koji si tip nečega, to fantastično radi. Kod nas to nisu baš neke trgovci doživjeli, ali vidim vani na taj način se dosta radi lead generation i awareness i sve ostalo. Pa daj mi reci sad da ti recimo krećeš recimo s call centrom, koja bi bila znači neka formula koju bi ti njemu predložio, ok, ajmo iskoristiti ovu formulu da postignemo cilj awarenessa, ne? Znači, ključni gol je watch time. Znači, to treba gledati. Znači, ne treba se fokusirati koliko ćeš imati lajkova, koliko ćeš imati komentara, koliko ćeš imati samo se fokusiraš da je watch time dobar. I to je, znači, u jednoj rečenici dobar watch time je sve. To čak možemo izgeneralizirati. Znači, recimo, vidim hrpu profila koji imaju puno lajkova, ali recimo nemaju watch time. Znači, nema broj klikova na YouTube-u, nema konzumacije sadržaja. Ne? Recimo, neko objavi članak ili ja objavim neki članak, na primjer, na surovim strastima. Može biti puno lajkova, a tipa ništa od toga. Moje pitanje je kako postići taj watch time. Kužim čak mi je lakše shvatiti kako postići lajkove. Znači, ako si lajkabilna osoba ili si poznati... Ili zatražiš lajk. Ili zatražiš. To je puno lakše nego sad natjerat ljude, ajmo reći uvjetno rečeno da investiraju. Da investiraju svoje vrijeme. Na TikToku funkcija, znači imamo sad watch time, znači tu se fokusiramo na to. I onda imamo 3 točke watch time-a, imamo početak gdje na TikToku zbog doslovno jednog swipe-a ljudi toleriraju do 3 sekunde. Znači 3 sekunde te gleda i ideš swipe. Znači prve 3 sekunde da se napravi nešto. Znači, da li će to iskočiti, znači rečenica kao ovo još niste vidjeli, ovo je ludo, nešto se privuče pažnja, neki efekt koji će onak zatitrat, jer da njima kako oni gledaju non stop, da se dogodi nešto za razliku od ostale drugo. Ili samo se iskoči iz kamere. Ili nešto, znači, što će njima privući ovisno o samom videu. A efekti, recimo, montaž video efekti? Može biti to, može biti ili neki background music ili neki background efekt, šta god može biti. Znači, taj početak da je drugačiji, da je spontan, da je zabavan, ili može biti neka thriller muzika, znaš šta god, tu postoji sad milijardu načina. To su neki trikovi, ajmo reći. Da, to su, znači, mi pričamo sad o nekim... To su nužnosti, to nisu trikovi, to su nužnosti. Znači, što sam ja, svojih 1.5 godina, sad živimo u najjednostavnije moguće. Znači, kad oni pogledaju te, ajmo uzeti u obzir da video traje 45 sekundi. Ajde da nije 15, to je, ajmo malo se poigrati sa malo dužim vremenom. Što je duži, logično, to je teže. Znači 45 je puno u formi TikToka. 45 je puno. U formi TikToka je 45, znaš, većinom ti snimaju između 15 i 20. I to je sad ti ako ćeš, ja volim duže videe. Tipa, moji znaju imati po 50, 55 sekundi. Ja obožavam duže videe, jer I znaš da ćeš imati watch time. Da.
I ne mora, znači, neće ti watch time biti 100%, ono, to je, ali da dobit ga što veći posto, mislim, neki će ljudi pogledati da imaš i 150%, pa će pogledati cijeli, pa će, I uglavnom imaš taj početak di zahaklaš di oni ostanu. Nakon, ajmo reći, na 45 sekundi, oni već između 15. i 19. sekunde počnu trzati, ona kao, već im je too much. Tu baciti opet nešto. Kao, kao vidit ćete na kraju što će biti. Ili, znači, između 15. i 19. sekunde dolazi nešto što će njima opet zadržati pažnju. Jer tipa njih u početku možeš cimat, ok, da vidimo, i onda i počneš objašnjavati ili pričat nešto. I oni opet nakon 10 sekundi, 9, kao, i onda... Znači ti zapravo cijelo vrijeme moraš držati stalno. Ali čekaj, radiš skriptu? Da, ne za svaki, ali za 90% da. Znači imam skriptu o kojem je objašnjeno i u stvari kostur, bolje rečeno. Znači i između stavim neke rupice za spontanost. Znači imam koncept u glavi, ali mora biti neke da se onak dogodi nešto, ili nešto smiješno, ili nešto drugačije, nešto što je onak, what? To se ni mi nismo nadali. Onda onak dobije se taj efekt da je još zanimljivije. Da. Okay. Nakon što se napravi nekaj u sredini ili, ne znam, ja to dosta često znam ubaciti neku random sliku, samo vezano ili za kraj ili bilo šta. I onda dolazimo na kraj, gdje se najviše volim igrati sa takozvanim loopovima. Loop je dio gdje, znači imaš, ajmo reći, 5 sekundi kraj video, to je zadnji cut, zadnja scena, i ti ju prepoloviš na pola. Pola ju staviš na početak videa, pola ju staviš na kraj. Tako da, video ti završava, a sad ćemo vam reći i počne šta se događa u ovom videu. Znači, sad ćemo vam reći daš na kraj, šta se događa u ovom videu daš na početak, i oni u stvari ne skuže da je kraj videa, i onda gledaju kao, i onda tek, ne znam, pogledaju prvi ček, pogledao sam ga. Znaš, napraviš taj neki hack, gdje prođe cijeli video, oni čekaju i onak, aha, prošao je, i to ti nabi watch time. Zanimljivo. Nadam se da nisam za komplet. To je to, baš se skužili. To sam i htio, znaš, što detaljnije da to objašnjaš kako izgleda taj proces. A sad još jedno pitanje koje mene zanima kao potencijalnog, recimo, tvog klijenta. I sad mi se dogovorimo, ja tebi vjerujem, ti si meni simpatičan i sve to, znamo da je to prvi uvjet da možeš s nekim raditi, da mu vjeruješ da ti je simpatičan. Ali sad opet, gledaj, ja imam svoj brand koji ne bih htio baš, znaš, riskirat ugled tog brenda. Jel ti meni šalješ svoje objave na pregled prije objave? Da, znači, ili ja smijem odbit nešto? Da, naravno. Znači, jako je fleksibilno i kod mene je to da ja imam mogućnost da ja izrađujem video tipa di se ja pojavljam, ili se ne želi, kompanija ne želi, onak, ne, mi kao želimo da izgleda kao da mi vodimo. Onda se snimaju tipa radnici koji su tamo ili već neke različite scene. I imam cijelu armiju njih gdje imam cijelu onu paletu ponuđenih kog želiš za svoj brand. To je tako logično, oni ne znaju jer ne znaju ko je tamo sve ponuđen. Kaj to znači? Koga nudiš? To znači da recimo ti vodiš nogometni klub i želiš za svoj nogometni klub ili TikTok. I ja ti imam njih, ne znam, na Balkanu 200 kojih poznam. I ovisno šta želiš, ja ti točno mogu reći, ovaj će ti napraviti posao, ovaj ti je vezano. Znači, imam točno targetirane koji su za to. Znači, postoji cijela paleta koju ti možeš odabrati tiktokera za sebe. Mm-hmm. Jesu li tiktokeri trenutno jeftiniji od instagramera? Da. Tiktokeri su podcijenjeni jako. Tiktokeri su stvarno jeftini i ispod cijene su. Na Instagramu ih je većina se naplaćuje više nego kaj bi se trebalo. Nego što vrijedi. Da, a na TikToku je obrnuto. Znači roj je manji. Ajmo ovak, znači dao si super primjere kioska i dentalnog centra. Evo, e-commerce udruga, kako napraviti content od neke firme koja ima isključivo web shop? Može se na način da... Radi za poleo. Radi za poleo, recimo, to su dobri primjeri. Da, znači... Nije isključivo web shop, to je omnichannel, znači ima i fizička... Eto, da još zakompliciramo. Koji se bavi prodajom uredske opreme. Opet treba shvatiti da, znači, koja je publika trenutno tamo na TikToku, da ako ti prodaješ uredsku opremu od, ne znam, da ti stolica košta 10.000 kuna, tipa jedna, ali tome slično, treba isto shvatiti da će biti borba, ali opet na taj način, nikako ne, znači može se preko TikTokera da on, na primjer, ako baš želiš na taj način nakrcat publiku,
on sjedi u toj uredskoj stolici, on koristi taj brutalan printer ili tome slično. Tu se opet krca awareness i prebacuje se na... Znači, TikTok nudi mogućnost da možeš linkat svoj web na platformu. Okay. I možeš se staviti određeni kod, znači u opis TikTok profila, koji se zove TikTok 15, recimo, to je za 15% popusta, i sa videa ga šibaš na taj link. I tako povećavaš engagement, ajmo reći. Tako povećavaš engagement i daješ si mogućnost prodaje. Sad opet, znači, ta kreativa kojom ti, znači, možda povezuješ neki printer, znači, možda povezuješ sa nekim trendom, gdje, ne znam, možeš napraviti skeč da ti pričaš sa printerom, pa mu staviti onako usta i tome slično, pa da ti ga pitaš nešto, hoćemo danas raditi, ne, danas mi se nešto ne da, ne znam, tako. Dobro, vidimo da si kreativni, imaš rješenja za sve to, uopće ne sumnjam. Da li ti puno vremena gubiš na osmišljavanje kreative i da li imaš pomoć u tome, ili to sve radiš sam? Gotovo uvijek sam. Znači, imam pomoć u tome kada radimo, ne znam, nas grupa nešto, pa imamo neki zajednički, neki projektić, ali to je većina moje sve samo. A ta grupa, to je imaš neku grupu TikTok Balkan, jel tako? Jesu to ti tvoji ljudi koje skupljaš? Na grupu mislim općenito, znači ekipa koja je tamo na TikToku se dosta druže, to mi je drago još uvijek da nije onak, nisu se međusobno pobili svi onako, nego drže se zajedno i shvaćaju da to je početak i moramo biti zajedno da neki Koji je cilj te tvoje grupe? To me zanima. To je 20 influencera iz regije, ako sam Znači, ja sada upgradeam tu cijelu priču. Znači, dolazi kreacija novog brenda gdje će biti novi logo, novi naziv, novi sve. 20-ak ih je trenutno, ali će to ići na neograničeno. Znači, neće biti limitirano i cilj mi je napraviti, to sad upravo radim, znači cijeli ekosustav gdje će svako raditi na kreiranju, na jačanju tog jednog brenda, a s druge strane svako opet radi za sebe. Jer na kraju krajeva uvijek postoje osobe koje se međusobno ne vole, to je logično i normalno i možda oni ne mogu funkcionirati zajedno, ali će ih motivirati to da praktički svako tu funkcionira za sebe i to je način na koji će, jer oni trenutno ne znaju doći do kompanija, ne znaju napraviti priču i ako dođu, zuknu neku cijenu, uopće se ne znaju onako postaviti na ništa, nažalost, i u stvari ja ću im omogućiti da preko mene, naravno, uz taj brand dolazimo do suradnji. Meni će biti super lakše jer ne mogu ja voditi 50 kompanija onak sam, sad ću po cijeli dan samo snima za onog. Jer opet treba imati tu uzeti u obzir da i vođenjem ostalih se ne smije zapostaviti sebe. Ja mogu njih krcat na maks, ali na kraju ja imam 24 sata u danu isto. Moraš graditi osobno. Moram graditi sebe, da. A jel ti dolazi u obzir opcija da uzmeš partnera pa da zajedno vodite neku agenciju? Jesi razmišljao o tome? Da, jesam. Razmišljao sam o tome, ali mi još u ovom trenutku nije potrebno i još mogu sam i ono što je još u stvari očito još nije dovoljno čulo da opet čekam da neko ponudi nešto sam. Neću ja toliko tražiti jer malo sam specifičan po tome što fakat gledam dugo i onako, ako neće biti love sljedećih meni je tako onak sve jedno mi je. Doći će, šta će biti za 40 godina, A sad teško je naći nekog sad, isto partnera koji će na taj način razmišljati. To mi je dosta, znaš, sad, kako bih rekao, riskantno, graditi karijeru na jednoj mreži, na TikToku. I to mreži koja je dosta fokusirana na mlađu publiku. Kad dođeš u naše godine, znači onda onak izgubiš više volju za isprobavanje novih stvari i tako da ne moje, njegove recimo, kođeš. Ali, čisto, znaš, ja se nekad zapitam. Kada završio. Kada dođem u njegove godine, kajak mi se više ne bude dalo. Došao novi trend. S obzirom na stanje tvoje jetre, ti nema šanse da dođeš u moje godine. Ja ne ovisim o platformi. To me zanima, da. Meni je tak svejedno, da li je to TikTok, da li će TikTok nestati prek sutra, sve je, ali dosadno mi je svejedno. Znači, nisam vezan za platformu, vezan sam za attention. Eto, ajmo ovako. Sad mislim da TikTok nestane, da danas nestane. Ti imaš onak hrpu kontenta. Da li bi nešto od tog kontenta mogu recimo iskoristiti na LinkedInu?
Same videe ne bi objavljivao na LinkedIn. Znači, u biti sve gubi smisao. Ali opet, znaš... Ali iskustvo koje sam ja dobio, jer znači, sad je TikTok je glavni fokus, glavni attention, sve. On kad ode, negdje ta masa ljudi mora proći. Znači, ljudi nisu na Faceu, ta ekipa sva, nisu bome ni na Instagramu i di će oni. Nešto se mora pojaviti, nešto će novo izgrmiti. Odrašće pa će otići na LinkedIn. I malo treba duže čekati da se oni prebace. Oni traže neke da je tako slično. Doći će nešto novo. Ali zato mi je super da radim toliko različitih stvari, radim toliko grešaka i sve moje znanje i iskustvo ostaje. Ja ne moram više prolaziti 1.5 godina da shvatim kakva vrsta kontenta, ja već znam Meni treba malo samo da skužim platformu i to je to, ja sam tamo. I svi ljudi koji me trenutno prate, ja sam izgradio svoj brand. Ja ću sad povećati novu platformu ovako. Već samom pojavom tamo već je to. Da, jedino ki se može promijeniti kako se u zadnjih 15 godina promijenio attention span, da moraš nakon, u prve 3 sekunde između 15. i 19. Sad ćeš morat za 5 godina možda u prve 2 sekunde, pa u 5. pa u 7. Sve više, sve brže. Ti kad gledaš nešto, ako ti nije zanimljivo u početku, neš gledati. I to je uvijek i vezano za apsolutno sve. Ne mora ne biti video, može biti tekst. Ako čitaš naslov, čitaš početak, pročitaš naslov i već tu u početku shvatiš da li te zanima. Znaš kaj mi je sad palo na pamet, vidi toliko se trudiš, znaš, da to sve bude zanimljivo i kreativno. Pa kak je moguće da onda jedan Arial i Fax ne mogu smisliti jednu zanimljivu reklamu? Stalno isti vrak, gledaš 20 godina koliko ja gledam tu reklamu, uvijek isti vrak, znaš A kaj kupuješ ti? Kaj kupuješ? Ne znam, iskreno ništa, to prepuštam nekom drugom, ali znaš, ali očito rade super, jer si spomenuo Ariala Faxa, nisi spomenuo neke treće, Recimo, Ne, to se on iz osnovne sjeća. Da, nisam gledao televiziju, tako da ne znam, ali... Ne, znaš kako ti Marca to u glavi složi, čekaj, bio je Fax i onda smo izašli iz komunizma, onda je bio Arial. To je sve čega se on sjeća oko pražaka za rublje. Reći, očito postoji neka formula koja je dosadna, iako je dosadna, funkcionira za određeni sloj ljudi. Da li to znači da ovi ljudi iz TikToka kad odrastu, znaš, kad vide Ariel reklamu na televiziji, reće, jebeš ti to, znaš, gasim TV i to je to. Mijenjaju se i reklame, više nisu ko šta su bile, mislim, možda još i dalje, jer ovisno sad i od dobi ljudi koji rade u marketingu, i dalje oni pucaju na letke i tako neke stvari, tipa, ja to ne razumijem. Da, zašto trošiš vrijeme? I onda tu volim pitat kao... Ali opet, da, vidiš. A ja to opet razumijem. Znači, opet je, kao što si ti rekao, TikTok je nezagušen. Isto je leci, znači, ako danas, hrpa ljudi ne razumije letke, ja ću baš onda ići sa lecima. I opet je mogućnost. I tipa, opet sad tu se može postaviti, tipa, kako meni dolazi pitanje koliki je ROI za TikTok, koliko je za letke. Koliko ih je došlo preko letaka? Izračunaj. Koliko ih je došlo? Koliko ih je konverziju napravilo ili što? Znači, tebi se i za to pita. Znači, ajmo reći ovako, ajmo pokušati sumirati znači, naručitelj, znači ja sam tvoj klijent. Znači, ja ti dajem svoje povjerenje da ćeš ti meni u 4-5 mjeseci nabaviti 60,000 followera. E sad, što je sa sljedećim vremenskim okvirom kroz 3 mjeseca? Da li moram ja imati neke dokaze da se to ipak konvertira? Da su oni došli na neki pregled ili... Postoji 2 načina kako se može to sve provjeriti. Znači, jedan je onaj kako sam ti rekao, znači... Ajmo se u stvari fokusirati na taj. Ima taj način gdje imaš publiku, gdje imaš, ajmo reći, pratitelji, preglede i sve, imaš link, imaš kod, prati. Evo, to je, prvo je da se sagradi priča, awareness. Recimo, meni je Poleo tako divan primjer. Poleo mi je hit ekipa, znači svaka čast njima koji su odvažili se, idemo raditi na TikToku. I, ne znam, snimali 1 video, 2 i idemo prodati. Kao, idemo sad krenuti. Ja samo cijeli profil. Vum! Prerano, a? Prerano je. Znači, ako sam ja čekao 300 i nešto tisuća, a di ćeš sa 150? Di? Sa 150,000 ili ne, 150, pratiteljem? 150. Bez k. 150. Ali opet, njima je tak super jer oni su se odvažili, oni su krenuli. I zato sad već imaju rezultate, tražili su način i došli. Nakon koliko imaju rezultate? Pa što sam, ja mislim,
Mi smo počeli aktivno od 12. mjeseca. Dobro, to je relativno brzo. A daj mi reci, ali na TikToku imaš uopće mogućnost pregleda pratitelja po demografiji nekakvoj? Da, znači to možeš vidjeti. Da, imaš preglede po, znači nema po godinama da ti izlista koliko je godina, nego ti piše odakle su i koji su spol. Samo to, Da, znači to spol piše. i lokacija. Da. I to je brendovima Slično koji Tinder, ne? Ne bi znao. Šta je to? Da, okej. Dobro, gle, fakat si nam puno otkrio TikToku. Sad ćeš nam otkriti nešto više i u sebi. Reci, Marcel. Pretpostavljam da znaš sve o ovoj teglici, si pogledao sve naše epizode, tako da ti nećemo ništa pričati. Spreman. Izvlači kartice i odgovaraj. I sad čuj zvuk Čigrtuše. Trebali smo TikTok snimiti sad, jebote. Stavit mu stvarno zmiju. Pročitaj na glas. Kad bi mogao provesti večer s bilo kojom osobom, dead or alive, koja osoba bi to bila? Proveo bi sa nekom, znači pronašao bi neku osobu, ispitao bi se sa frendovima koja me ne voli. Koja me ne može smisliti. Da, koja me ne može smisliti i idemo provesti jednu večer zajedno. To je bilo tako. Se voliš se dokazivati? Pa ne, onako, zanimljivo, znači, ja volim zanimljivo, znači, šta ću provesti sa roditeljima ili šta ću provesti sa frendovima, to je onak, daj ti meni nešto nešto slastno, onda će, u stvari, ta će večer trajati jako dugo za njega ili za nju, to je bilo zanimljivo, to je bilo. Tak Marcel, ti bi odgovorio na to pitanje, koja bi to osoba bila koja tebe ne voli? Kako bi ti odgovorio na to pitanje? Ko mene ne voli, nemam pojma. Zašto bi neko ne bi volio? Jel bi proveo večer s Jehovinim svjedokom? Apsolutno. Od njega stvarno možeš puno naučiti. Znači, prvo bi ga pitao zašto. Zašto? Izvolite. Dalje. Sam je sve strah okrenuto ovo. Da možeš ponovno preživjeti bilo koji trenutak iz svog života, koji bi to trenutak bio? To bi bili moji trenuci, misliš kao baš konkretno, tipa neki jedan. To je bio trenutak maturalca. Znači, tamo, što se dogodi u Češkoj. Čekaj, to je bilo prije 3 mjeseca, ne? Da, sad je bilo, uspjeli smo dobiti ovaj pas. Za koronu nek su nam dali, uspjeli smo ih dobiti i to. Da, pričaj malo kaj se dogodilo na maturalcu. Znači, događalo se to da, spektakl nas, ne znam, onak ludi, mislim, na mamuralcu, ekipa nabrijana kao di ćemo ići, kao ovo nam je zadnja noć, di ćemo proći, kako ćemo to napraviti. I sad mi tražimo i svi tamo idu, sad sam već zaboravio kako se zove tamo neki klubovi, kao ne. Idemo proći negdje dalje, idemo negdje otići skroz na drugi kraj grada, ovo nam je zadnja noć, idemo iz Tulomarice na Max. I tražimo i vidimo da je neka zagrebačka ekipa nešto... Jehovinih svjedoka. Nema bila Hare Krishna. Dobro. Ne, muziku imamo, to je zagarantirano. I mi nađemo neke i kaj nam je onim brzim prijevozom. Znači, ne znam, koliko je bilo, skroz, to je bilo, ne znam, autom sat i pol, skroz na drugom kraju grada, zagrebačka ekipa slavi nekaj, ne znam točno kaj, idemo kao. I ovdje nas je bilo 20 i sad od 20 njih pa to nam je daleko ovo, ma ne, i nas ti ostane tipa 6. Spremimo se smi, nabrijano, krećemo, odemo skroz, vozimo se, nikad doći, dođemo tamo, sve nabrijani, čuješ u klub, sinan dere, rekao, tu smo, to je doma, tu smo sad. I ulazimo ko iza štar, pa kuda, šta? Pa došli smo na part, došli smo partijat i cura izgleda. Znači, to je bilo samo ženska ekipa, znači samo ženska Gay klub. Ne. Znači, cure su bile samo neka fešta, ne znam šta je sad točno bilo, a i realno bolila nas je briga, šta god da je bilo, paše.
I onak izlaze van, kao dečki. Što god da je bilo pašće. Da, kao dečki, to idemo. I nisu dali kao razredi, kao nije dozvolio, to je privatna zabava i nema dečki. I mi smo ostali izvisit i tamo smo gledali i nismo našli. Onda smo naletili na neku ekipu koja onak prodaje drogu i ovo onak, mi nećemo to, nešto kao naš onaj sest, kao dobro, simo tamo. I na kraju je ispalo da smo mi 6 ili 7 sati kružili po onom dijelu tražeći nešto, ništa nismo našli, vratili se ujutro, zakasnili smo na čekanje autobusa i dobili smo opomenu od razrednika kao na kašnjenje jer se nisu ubijeni. Isplatilo se. Ali ono kao ništa, i tu smo se onak zafrkavali cijelo, znači nit smo stigli pit, nit smo se stigli zabaviti, mi smo samo švrljali noge onako 2 tabureja, onak bole nas i došli da sve zakasnili, to je bio takav spektakl. Znači mogu si ispričati onu priču gdje si bio u grupnjaku s 3 zgodne ženske, ne, ti pričaš kako si otišao. Pa sam ti to vani ispričao. Ajmo na treće i zadnje pitanje. Ajmo na ovako, ovo neko zna. Da imaš samo 24 sata do kraja života, što bi radio? Snimio bi 24 videa. Znači, nazvao bi sve bližnje, rekao ih u stvari koliko ih volim, zahvalio se na sve, nazvao bi se onima s kojima sam se u međuvremenu rastao zbog određenih stvari, rekao šta god da je, ja kriv, ti kriv, sorry, idem čaj, još 24 sata, ili imaš nešto još za reći, uglavnom oprostio bi se od svih na što bolji način, rastao se od svega, obavezno objavio video, ali ne na TikToku, i bi trebao na YouTubeu, to je malo duži video, 60 sekundi, kao ekipa, još 10 sati do kraja života. Da ne izgubi pažnju. Da ne izgubi pažnju. Ostavite do kraja videa da vidite šta ću napraviti. Jel bi otišao na ispovjed? Jel bi otišao na ispovjed? Pa bi otišao. Ok, ne nužno u crkvu Jehovinu, ne? Otišao bi ispred na trg sa onim. Ljudi! Zajebo sam. Dario, fakat ti hvala na ovom intervjuu. Stvarno si inspiracija, čak i za puno starije ljude možeš biti ovoga uzor i idol. I super komunikator, fakat radi vrhunske frame-ove, reframe-ove. Stvarno se znaš snaći ovoga. Hvala. Svaka ti čast i sad molim te pozovi ekipu da zaprate naš kanal, da jebote nam porastuti na 701. Bar na par tisuća. Daj na par tisuća digni sad to, ajde. Znači, onaj ko zaprati Nominis, ja ću ga objaviti na TikToku na svom profilu. Sad se stvorio kontenta za sljedeći 2 tjedna. Znači, kontent imamo. Sad svakog ko zaprati, ide na profil od 500 000. Da. Ok, evo, ko je spreman, neka voluje. Odlično. Hvala ti puno još jednom. Hvala vam na pozivu. Vidimo se. Bog.